Kiba dia jingdia madan harut surok kilatur banyaki akamat ka office municipal executive engineer jangka Shillong municipal board halor ka jingtmu jangka sarkar jala man penkenria yaki na ki jaka baki jushong. Hakini ka jing yaki bat ka jingtur bakin san na kaliang jang uba FB Kain CEO ulak hat yakaran bat kerpat yaki ban penkut no ya ka jing yaki jangki. Kani ka jing litur ginong dia madan hakamat ka office municipal ka long baki dawa ya ka office bakan tau no ya ka town vending committee kabapura bat kabantray kamru kat kumki kendon jangkaan. Habaya keren ya uba shani thaba uba long udkhat ka provisional town vending committee bat uba long ru assistant secretary ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ulakano ba ka municipal ka shupindan kami kinong syang madan tangkum ki dkhat kat baya kanu karai ka shemrai bet marwe. Shu ula ongru bakat bakat tenat kampat sengap ya kecing dawa jengki nakaliang kinong syong di madan kin yai dawa bet bantau ya ka town vending committee bapura bat ki yo ki badan nadu menshwa om day ban weng namar ka an ka dan bat ki lapen pauru bakin om pedang ya kecing penken ria ya ki jaka kat ba om patla bantau ya ka ni ka vending committee bapura. Shu halor kani haba benrap nakaliang kakong lasa ramar banyang batik har sentiu ki badai kinong ket kam bahak mat jang keseng kila ong bakani ka jingle ka long ka pamya hap satya bat nakaliang ka sarkar ka dai ro ban sngap ya ki jing dawa jangki Kajing yami madan menta kini ki pajba baro em kalong kumdi babaro baro ngi hangni ngi layate baka professional town vending committee kilaya thau te kat kum ka an le em ka professional town vending committee nga tharai tang sisnem kala valid kala dai ban kut no te hanrei hangni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jong ka town vending committee namar balai ki rai hang tai nga i kumba kajing yakran jongi kumki town vending committee member hang tai ha ka bakut nga i kumba kim yashim kulum lam ya karai jong baro kila yashim bet tang uai ubriu ubadai bahe tam jong katai ka professional town vending committee but ki kalong bean bat kalong bam buram shu ya ka professional town vending committee ka baladon nata ka daw ki mi madan kini ki patba namar balai kabaningkong katai ka yodu katai ka yow maulong katai ka mot pran ter baro khot katai ka yow kabala bun snem kabala dan daki post snem nadu andai thai kabala tip kum kita ki heritage market ki natural market bat ka an ru ka batai shai ba phimla ban pendu itu ki yow ni so thu ka an ka don tama ka dai betang ban syia trai kamlem ban ya penbet haba ki jaka namanta ki jong kinong di madan empat biang temanta pin ICOV fimut ban lit berat syai ban syu batai no ka nuksa jong ka laj mkhra hagapor bangi ya kran halor kalaj mkhra terengkat bat kisnong ki thauro ngila deblet ban le inspection ni kita ki jaka namanta jong kiniki nong di madan hanrei watla kata bakam pat biang makanarang yong tom nei ba ngiru ngimdei ki briu ki bayami ban ong ban ya pen klumar snong rengiami ba ngin ya trai kamlem bar ki briu jong ka sarkar bar ka an andala ya ladang impat hun makanarang yong to ngin ya persang laka persang hanrei hadin katu kat ni sngi pat ya katai ka jakaru kila syurahi maki ba nila di notify ya kani ka jaka kamdei shu ka jaka di madan te kalong ke ka ba yat laj bat kaba pendu jingkerman bat kaba pensosi yo pat ba teman tanda ya keran halor ka MTC ro ha kapor bang ya keran ki jong kalanya MTC tengila ya keran syai baki jayo ki pair nado ka GS road nado ka laj mkhra nado ka yodo kadai ka yow kidan ki yow di jor kidan ki yow di marpot kidan ki baklem dai ki marpot hanrei dapet menta padam tang ban syu pendep kam ban syu ong ban ya khniat lut ban syu ya khle jaktung lut hang tu em kam ilong te kumta hi kabaya dai baki MTC ro ha kapor bang ya keran baki ong bakin ya shift chapo SMB parking lot tengi ong to ngin ya keran bar ha committee ro ngilai keran ngi ong ba katai kamlong ka jaka ba di jan to ngin ya pen kenria no ya kini ki ba di bam hanrei ha kapor ba ICOV pat menta certificate of vending wat yakinong di jan ro klem daya keran ha committee la syurai be nang ne napo municipal office ban thep 10 kalong ka ba ka bakim
buram wadia ka komiti ka baladon te mentah hang ni ngingi dawa baki di pentrai kam no ya kata ka full fledged town vending committee ka badon daka ka de ban le ka election krang ba ka kam ka jam ka bayade bat ki kam dia maran kan nomdon ka jingya sha liang bat kan yat bet Kenang hang dia kumbai keren di konglin di belak keren sekman. Iwan kenang hang dia bangin di mana kata town vending committee ke full pleasure. Lemar balai bagi yangi kila supen pelumang. Dan isyong makna hang teh po TBC ru ngi keren bat kiru kajing ngi keren jongi kampoi sai ru. Kasu sakut tang hang teh po kajing ngi keren. Tementang iku ajing sai nak sarkar bayangi ki pajba kimut banle kumne. Isu tahu ke jaka jongki apot bagi lek inspection lang bat ngiru ngilale ha kita ki jaka ngilade pran saya ki ahmad jongki ba ngimon ni ki jaka kimya ha bandi jing de hang de magi ki ong to ngin sara sa town wending committee ondang ila poi sa town wending committee ngila ya keren ni ki ai baro ru tama kampoi sai menta aku magi le dang sedang menta bakut ru ki le ya kaju jadi mah jadi kong laksana merbanyang berkali presiden bagi Meghalaya Transportation Shillong Progressive Workers and Steel Vendor Association. Ini baru mentasi yang protes, mentah ba tempat ikut penbiang saya kat full town wending committee. Berkebaan perkelong ba lakot hearing ini lalu lah, kalai terik khasau khasan. Tinggi warang ni nomor balik, baik ba mentah kilong kubah cimut nomor ba yang aja karon padio kebabiang. Dikot apa hearing, kalau lakot hearing berarti saya kan ai ke CUB, kalau ai ke CUB berarti aja karon padio tingginya, kumdunginnya le tak hearing wan la mendi, keban hab la mendi. Dan tak kadang ni wan hang dia protes kini kijeng, iu kijong ni bang begini hal penyanyi dia. Baik, dan nak liang pat baru uangin untuk sauha. Haji Isha lele te ngi nak liang juli ong tangin le tak hearing baik. Ada ngi le hearing kenumlong ada ngi le kamlong. Tidak ada ngi le pada ru mentah. Babun bre ki ong baik bang kajakam tan te. Ini tak hearing. Kayak yang kasam juga itu yang pat baru. Nomor kinra satu ki ong Rasya Anjali kinra tak itu kistan Anjali gitu bakar stan Anjali ki babun stu. Ini nak liang juli ni menjur ya kata. Tidak mentang iwan hani berpamitan kita tahun mending komite kita full tahun mending komite kita. Apa kita kau mendon syuk kita mentah. Toh kita kau ingat ni rubam mendon syuk kita. Henry mentah beri lagi ron pada kiwi kibri kibasuan tap application ni hang dia. Babole mentah mentah hi kalong dai. Happy biru ron kibri kibandai kibasong dukan madang. Kita bateri kita kibarasa kibayun tu. Kiban tap keteng hang ni. Kimi kita keteng Henry kibari hok pada kibadong song di madan kimi kita keteng. Henry ke sarkar ke depan sautu ber ke depan tip syaikin. Bangiru ngide kinong de madan ngide kinong bat kami tu hamangi ya kitu kibrio ki basong di marjan bat ni kide hok na kimbe hok di mentala don kinong tap application hang ni ta kerteng jongki kan mi bayang tai ki ko ngide hearing ada babiang ki proof kin ai de ki ong bari babiang ki proof ne kamlong te kamta ki persya bat jor ya kitaro ai lat yang isi ba habangi itu ya ta kibrio ki bari hok bari madan ha kapor bangi song par hak TBC banyarai ta ki ibar fa ki ong bari ya mele nomor kini ki biang ti ki proof. Jadi ini menjor ya kita aru. Jadi banyak tri habangi ong tri kar barngi nilai tri rengkar barkiru. Tang balong bamenta be kucu tap lumbrum iki hang tur kamlong. Be menta hapo bibi ada dei ke sarkar ong be tri lang bangi ne. Menjadi bon menjenda bon itu buru katu baru. Namar babon mensyu ong lali bambi hak bo syang tu. Di basyun belas dah jadi belas bambi basyong de madan. Be menta ngir ngi raya katan mar bangi pek ko mi kan lis bambi. Bon dei unong de madan bambi kan lis bamentali bon dei nong de madan. Ini itu ikut berlojong, mentala nak sarkar pensim ini dingin om bikabiang, tangi beri hak saya ingin koi benjol cakap. Ini hadan perkara haya kata.